Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas Sa'ban ulan na nabita. Ia ulan Ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia ketoma bicara amalan. Ia ko ular rajai ipegai istighfar toba. Ia ko ulas Sa'ban ipegai masalawa. Lori nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan Ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan itu ampai puasa sampai jam penni sholat tarwih. Pasti salah. Lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarwih. Ia ko sholat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam penni itu sholat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro. Tapi ya ko taraweh 20 rakana. Sen raka biasa di taraweh ta 20. Angka tu tahu maka da ia ro taraweh angka arwa sitongan nade. Ia taraweh 20. Sampai jam penini arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada sholat tarwih. Maka dami sholatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasade angka hadis na Nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko taraweh 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat taraweh na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male mataraweh berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian engkau cek dek perlu sampai kange tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dai nabita maka kan maka dami je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka da 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun manre. Iya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Tapahan itu? Makanya maka dia Nabi tak akhirkan. Disemesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kia sama makalasi manre muka jolok. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napakak man niat manre subuh. Ia ronak manre bama. Pahamnya? Magini pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubu karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre gendak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami.
Ya kok macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Iya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara manre subuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay yaron nanre, tejepu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan na tu nakadapanre nyawamu. Supaya dia tu madodo nyawa ko tu puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi yaronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tu manapasa, napi baca salawat, napi yemma. Yan na tu nakadapanre ruhmu. Napa alasi, napa yanre biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na tu nakadapanre watak kalim. Aga gunana pak, namuya itu taluy tanre ganna to ni. Ang katuto biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakama. Okay way na kunci na mati itu. Ang katuto nasa ya dito siya ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay, berarti nyawana din na panre itu. Namo to sikiri nang kato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka, sikiri no Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma diubahas ya, pedi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak gena bali timputa, paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Denru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi teluyar. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al-kausar. Yaitu we ekuyomangi mapella maceke. Usahakan ni macake pitamai matamai itu pada wa esa elatu ilalam. Ya ko yetu pak namu dua ngaso tade ini udah na marigaga. Ya ko yetu. Wa si jeje ngatasan. Ya ko mampalai tamai na petate sa pulo rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maje sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi aku tamai nama palla tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa e maga dia na marigaga. Tuli manyama papenading, tuli macakke kule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasam. Jadi Pak Ustaz nasa 10 terakhir dia na tomang puasa ka kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang ipangelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa ya muti pakai. Koma kada meki mapuasa sunnah. Nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kode na iya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata ko kada ngata ko asia ngangi. Kumoto ki weden to sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata ko capak na kada ngata. Tabace na atay na katelu. Napa masalah cica napa yema. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir. Minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya Pak Bu, ya modal ya modal walingi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu mah puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih.
Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai satu hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume matonan redarai. Ah, itu. Racume matonan redarai itu. Apa itu watakale Pak iro sarap kabi matia sel sarap. Iro sarap nolai darah iro saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iala kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do macare pa. Jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko to mapuasa nasabak de gaga anre nanre darah nasabak de na to manre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na to ampay no to timbangange ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na to ampay nasaba ya to ampay maka da nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Ito nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Kaya 11 denda dito ngasanan rekosoy tapi si pulumana bepay korewengi nambak materu. Na alam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu nabita dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masukna. Ia tu kau tahu matanre tepat na dena mega nanre. Kau tahu makanya tepat na. Dena meto na metaman re mega tu. Ia nang kau tahu magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Ditawah kan. Tahu pandai. Ini kan hadis babu. Makanya Nabi ia tu tahu matapa cik dimi perlu napake komandre satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari. Makito. Jadi tandai itu tahu pandai tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh itu jadi terperhatikan itu makanya termasuk guru Taki Abdul Rahman Abodale saya tanya kemarin kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nala ni tahu kata lu mina timpu nala ni tahu pak jadi nasabak si dimetomi peruna nalisari iya rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapas saya dia lihat makoro deh jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini hukum itu monro pak kuncina iya ke angka pak diseng ngulolo ngesere na soko guruta Ki Haji Sodik di pare-pare ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Baja asera pulo na apa taung umuruna cicak bang malasah mito manimate na ipasa lo rumah sakit ciat tama tapi dipasah agar rahasia na ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya dari anaknya Guruta maka dia itu Guruta kali Pak Baja ya namelo matinro pasti manre paji ya komoto langsung manre pak JP emang apa minum
Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa JW Pak Buralada. Jadi demetona wat dinginasu ya tu Pak JW. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tataripat jenopi. Iya. Iya. Nopi napa tapat je. Itu supaya mancaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Ka purani orang pengat to. Maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre pa jece de na pamanre pure manre si pa jece de pasti macca itu. Nasaba don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sure manre pa jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kaga tahu nak keracunan makanan ko manre mi pa jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, degaga aron itu nak dalam syahwat komandre pak jena pemandre. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasara. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana. Natako madwitiri memeni makanya ko mawitiri memeni ko pura ni matarawi 20 langsung ni mawitiri supaya talolongangi apalanna mak berejama matandri pahalana to as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasrina darajat 20 pitu darajat nalolongat tau mak berejamae ibandi tau masampaya cedik dia betul kan ya Rosi dia daraja dia nak dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na Allah taala itu satu derajat jadi ilolongangi sunnahna bere jamaah jalai bere jamaah jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri Pak maka dia nabi la witrani illa billail. Dia nawat dengan kedua teh mawitri siwani. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirah kami yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Aja lalu. Itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah taala orang yang dicintai oleh Allah witiri ki. Biasa ki upoda maka dia nang kata ma witiri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu maka leleang. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witiri itu. Kemudian ya to madari. Angka tau pura berhubungan. Pura berhubungan waninna na melo manre subuh. De apa panapura dio. Kada di moga wedding a jenne ki jolo napalo manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa ena rampe maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arwane na kutui na kunrui dalle na patapulosona makanya a jenne ki tapi aja jo tadio apa lo kamaki dio na capu watu jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange nareko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio tapahangnya jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas sobita dio cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi makiro tapahangnya jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo dia tu majene lobani manre cuma iya ko hikmah maka dia ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona nakiro idi mani kay kami tolah itu iya mi ko berhubungangi kosoy
Mapuasa, makunraya degaga dandana. Na tolay bami ci di puasana. Arwanewe 25 puasa. Berturut-turut 60 na sona. Maka damagi na arwanewe lay suruh matola. Makunraya de na padapade malanggar. Maka de guru tapak propore sihab. De na tama bangkung e oko wanun na ko de na lempu. Jadi bangkung e salah tanya wanun na. Tapahan ni. Maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu situngan apa? Tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Mali angka lelek pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin, berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa i puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi, namun dia berhubungan, tatta yan na pulo na mutolay. Magay, Imam Mali, matan rin kalenah, napakalu akalenah, nasa ngang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan kaci di mo tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batalkan i puasamu, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi? Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau pandita lenge dia na pakai Imam Mali to miha. Maka dia Imam Mali pokoknya berhubungan ko mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata 60 na mutolay. Pak makalasi maturo. Naisame man Imam Mali kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na macina lada ha. Pak mega tau mapaboti ko mera malang. Na macina lada na lapasan lo minu we si kaca na patama kamara berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu? Iteke ina ro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay gitu. Iya ro demi menjaga mengakali agama. Makiro ini mesti tapahang ya ro itu kaidah-kaidah fikih. Kemudian iya tuh koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo kicica katalu taluay cica tema idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wadi ka to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay we inga de aja na. Kasunami le ricaban ni lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga. Ya mi ko talay tiro ima ko ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian iya tu talua tau natung ka pa. Tau natung ka pa talua. Iya ko de to natung kay de na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Ito. Iya ko mangotoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na yamu talua. Maka de tau pandrite te ko ni pe tau buncang ni. Buncang itu. Madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti tiga ro na natalua, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nak maka dia ko tahu buncak kade natung kai. Tahu mabuk kendaraan kade natung kai. Makanya itu tidak batal.
Jadi iya mi tau natung kaya kaya satu natung kat koti 3 ro na talua. Ah, iya na tuh. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele de to na batal puasa tak diskomi. Iya. Ya, kita paham ya. Manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada menontongi anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menontongi pacarama de na marigaga. Tapi ya ko manonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka hega isa na HP makokoy. Maka hega mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya, jadi ya komeki amang iya na to nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah makadai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya desa tau panrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipawi maka da manang ka makke palatan tinrona magai iya ro tau panrita riolon purani na buktikan maka de ya ko ki Indonesia te monro la bia mangi ko matinro ini ya ko de nge pak iya na masu bulla matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane tu atinro bawan no apa de na gado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulung makuram ya palanna do ni makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa maka de nabi tayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siya jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ulo na pong Allah Ta'ala. Itu kanjana ko to majenne na pato masikiri na tak de paringarang baca la ilaha illallah gang kata de masalawa pak talu tu agaga pak manasalatu nomor si istighfar manasalatu yang kedua salawat manasalatu yang ketiga ang kata pandita tambahi masjidak ko tau kasih silada mana salatu namo puji riale mo ko tau kasih silada to nga mo sidakai latu to jadi manas makia palanga istighfar manasah salawa manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampala ada astagfirullah iya itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja takada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al afu ya sange al afu lay tip lay susu lay kare ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi ang kami do say ilalat tatongko mi yami ko makade al apu lay kare me mati na tadeng jadi itu ramalange malak gadosa de na tutu dosa ya ko yan tu to makada al afu makanya itu Allahumma innaka afuun karim nah itu pakai na sabak lag gami matoy nah ya ko itip eksmi istakpara sana ya sang istakpara menutup yang ada nah itu pada ko to maroki na salam malaki tip eks na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatdeng gitu yo po ko ikare makadai al afu itu ampai sampajangi malagado sa pa makadai rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni nah malagato de natongko na to ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang kada we maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali nabita ia sahabat aing ke 40 mi ang katau 45 dega suku nabita mi mulai male 50 makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 nah ya ko de tulle 20 nah
Ya ko demo patulle malay 20, 10 na. Ya ko de tulle malay 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 na. Ya ko 3 de mo patulle cidi na. Makadai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajange nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cik di bawah. Palai ko tulle mali 10. Jadi itu sampajange pak tanya tujuan kan? Tanya tujuan tak itu sampajange tanya tujuan tak. Iya tu sampajange ala mi. Ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi. Ya kome ko malangila da apel kamakoro. Jadi ala mi ro katangi, ala mi ro apel tanya ro tujuan. Sampajangi ala mi tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai angka mana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puange meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu yang kalasa dena mesau kula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapurani upodangi. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampaja sunnah istihara. Malam may tapa ang kayasa sampaja sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang. Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala wa jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading mak ganggu. Jadi pada iya roma kada iya na kokoto kata bere na ipacik mimatui aje be kusuk jadangero pada ni koto macik ngokolangi itu. Kita coba gare nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau ku isa na lino. Tanam namai ngere siaga kan atau kulino tanah pada mi kesi si batui oko tangana padang pasire onro dan ni taro kumelo ya lo kuran nalino iya naru yala akali baraka maka dan ni paya dega gaulle dega gala haula wala quwata illa billah ipacekken ni ajewe kusujadange nappai pakanjaki silampuna adie nappaki kata bere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabira. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung maraja pagkamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamok ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Ta Pangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po ng Allah Ta'ala, napuji atakwe, napuji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kay papujin na ataku lokoriya. Ar-Rahmanir Rahim na panasay papujin na ataku. Maliki yaumiddin nangakui ka ataku. Iyaka na'budu idi mi pungusompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi puwonroy mi lautulong. Ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang. Iyaka na'budu iyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode tali seri ia tu sampajange tala tujuan nih, tapi ia ko tali seri ia na tu nancaji ala. Kama gitu, tali seri pak, aja tapala bawang nih. Na iya tu sampajange pakak kasak minalengi puang ini pak si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamak dak wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide. Angka baca korang tapi dek ya na tu nakada tau pandrite ko si pak bicara si bapu mo sampaja ko iya ko melo ko mangkalingai ada-adan na pu mo ang ngaji ko iya ko melo ko si bawa pu mo tapak korok ko
Oke makiro. Iya sangnya tapakoro dia ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoi patundu ulu napai nawana uwe pakamasina pong Allah Ta'ala. Dampangan na pong Allah Ta'ala kuasaan na pong. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakuiwi pong Allah Ta'ala. Si jammi ya tu nasa nabita masarolak bine masampaja sunai si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang ngijama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matinro tu ko tamay belum tentu to matinro. Daripada di tita mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyan malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masige tapat cukup. Nagay, nasaba napakarajay, bola non ruye, makasibir lori puan. Di na may makadadalino ko tilala masigi, mamakon. Ang kataw nga ko ito pa po. Jadi yaron tingarangon na, iya ka na abudu, iya ka na stain. Maka di po ng Allah Ta'ala, satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada metu ko maka di po ng Allah Ta'ala, ilaw no walik ko, tapi materuki di. Di na tumangin lokoro, iya ka na abudu, iya ka na stain. Napa ini nasirata mustaqim. Maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Makom itu jadi aja talai tujuan sampajangnya aja tali tujuan. Ya lay pakak kasa untuk sifat bicara langsung punge, ya lay pakak kasa untuk pangoloy kabutuhatta, ya lay pakak kasa untuk burai bila satta kongka. Yan nato lang kaya sa sampaya sunah haja. Paham ya? Dito ko na ba natawo jero? Hah? Dina baca pak baca monimu ya toh moni maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit maka da iya roko ramalangi tapalak mujero pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau ditapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum pura pi buka dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas sumu wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, marica ga tiga ro na tadi na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na pahami. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yaro napa ki milodong pura pi minung man recede napa langsung milodong. Maka dai ukun itu nak kada untuk hambaku ada dua bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okko elino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okko itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre, soromi sandre. Mestinya koto pura manre cek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka dipuang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milau ukuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Entah. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu. Jadi dua tuh waktu makan jalan antara menjalan koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura ka buka monro ka joko ti cinampa. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawe pura ni mapuasa taku na pigaw parentaku. Inu no jolo.
pure minu pada ko makadi po ngalata ilaw no walik ko kami matu utarong ako kulino is engkau pasti diutarong aku matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka ko pura ni buka ilaw ni yo pidi yasang niya ro nikmat na kotomandre tania ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa kita pakai guna ro bua tengerang ya ro namunya miro suku insyaallah suku jadi ya kutule ni tentu kangi ya ro insyaallah suku ya tu jadi apa pasalanga mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke rumah itu kemudian kutu buka gunakan imilau dong ya ronna witiri usahakan nama witiri ki mega tu makun rena sapek kuni pe kutu manasu na icoba tu kena batal puasa iya kota mai batal ya to do kami bana apa ya anu kulila napa rasai napa yang micuang itu tidak batal. Nah sebab dia mak ya mikomelo ki amang angka papa guru na to matoy riolo maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpuna laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena tuh Pak Disengang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni pun mana makan matu makun rima nang kanisa mana. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian.